Spoštovane, lep pozdrav na tiskovni novinarski konferenci Odbojkarske zveze. Tema je moška reprezentanca in Evropska liga. Moji gostje oziroma naši gostje so Metod Ropret, predsednik zveze, Andreja Džani, selektor, Tine Urnaut, kapetan reprezentance in po potrebi tudi prevajalec, in pa Klemen Čebulj, naš mladi sprejemalec. V soboto in nedeljo reprezentanca začenja nastope v Evropski ligi, gostovanje v Turčiji, sicer igra v skupini B, kjer je še 5 drugih reprezentanc, Hrvaška, Belorusija, Romunija in Turčija in pa Grčija. V prvi skupini so 4 ekipe. Zdaj bi pa jaz kar predsednika vprašal, sistem, letos je tudi ponoven spet Final Four, kako Odbojkarska zveza gleda na ta sistem, je pošten? Ja, lep dober dan, lep pozdrav vsem, ki ste se uspeli udeležiti te tiskovne konference. Kaj se jim Odbojkarska zveza, moram reči, da se je nekaterih nejasnosti ali pa čudnih odločitev po malem že navadila. Tako kot smo se morali sprijazniti s tem, da kljub zadostnemu številu točk nismo bili udeleženci Evropskih iger v Bakuju, ker so pač prevladali neki drugi interesi očitno. Se očitno ta praksa nadaljuje tudi z drugimi nivoji tekmovanja. Ampak žal tako je. Zdaj, ne glede na vse, če želimo priti v Svetovno ligo, kar je naš cilj, enostavno moramo premagati vse. Kar mene navdaja z optimizmom je seveda dejstvo, da je reprezentanca kompletna, dejstvo, da ima reprezentanca z Andrejo novo izredno kompetentno vodstvo, ki ne odstopa od zmagovanja. Torej, jaz mislim, no in kar nekaj časa že spremljam te naše fante, da se nam je kar nekajkrat zgodilo, da smo v teh ključnih trenutkih potrebovali set, ki nas je ločil recimo od uvrstitve v nadaljnji krog tekmovanja na Evropskem prvenstvu, pa potem set, ki nas je lani ločil od tega, da se uvrstimo v finale Evropske lige, pa bi zdaj že bili v svetovni pa tako. In teh setov kar ni bilo. Zdaj jaz pa vendarle mislim, da s tem, ko smo ta rok na Portugalskem prekinili, vendarle prihajajo časi, ko bomo tudi na pomembnejših tekmovanjih uspeli vztrajati do konca, zbrali to koncentracijo, zbrali to energijo in ob seveda absolutno kompetentnem vodstvu cilje, ki smo si jih zastavili, tudi dosegli. Zdaj, en uspeh je že reprezentanca dosegla, uvrstila se na Evropsko prvenstvo. Lahko primerjamo zdaj cilje, je mogoče ta Evropska liga celo bolj pomembna kot Evropsko prvenstvo? Zdaj, težko je te cilje rangirati. Moram reči, da mi smo se na začetku, tudi ko smo se pogovarjali o našem sodelovanju, smo si zastavili 3 temeljne ključne cilje. Seveda, težko je sedaj reči, kaj je pomembneje, ampak morda bi verjetno med vsemi temi cilji bilo prav dati prednost tistemu, ki smo ga že dosegli, torej uvrstitvi na Evropsko prvenstvo. Glede na to, da smo se nazadnje konstantno uvrščali, bi bil pravzaprav korak nazaj in to, da smo premagali Portugalce, ki so ne nazadnje, mislim, da 12 mest više rangirani od nas, je definitivno uspeh. Sploh glede na to, da novo vodstvo ni imelo veliko časa niti za spoznavanje, niti za uigravanje. Jaz ocenjujem, da so opravili izjemno delo in mislim, da ga bodo seveda zdaj v nadaljevanju v Evropski ligi prav tako. Zdaj reči, da pa dobra uvrstitev na Evropskem prvenstvu zopet ni pomemben cilj, pa tudi ne moremo. Torej, ti cilji se nam v letošnji sezoni kar nekako vrstijo in jaz tako fantom kot vodstvu popolnoma zaupam, da jih bodo tudi uresničili. Je pa pot v letošnji Evropski ligi k cilju, torej zmagi in uvrstitvi v Svetovno ligo, izjemno težka. Tudi konkurenca je letos, saj po moji oceni nekoliko težja. A vendar, kot sem dejal, če želimo tja in tja definitivno tudi sodimo, to sem trdno prepričan, je potrebno zmagati vse. Bi bilo katastrofa, če se ne bi uvrstili? Nikakršna katastrofa, torej v športu vedno nekdo zmaga in nekdo izgubi. Mi smo, kot rečeno, enega velikih ciljev v letošnji sezoni že dosegli. Biti najboljši med 10 in uvrstiti se v Svetovno ligo v konkurenci reprezentanc, ki ste jih našteli, je zagotovo težko, nobena tragedija ne bo. Nas pa
tako zvezo kot igralce in vse ne odvezuje tega, da poskušamo tako dolgo priti skozi Evropsko ligo, da se bomo v svetovno tudi uvrstili, kajti tudi iz letošnjega tekmovanja v svetovni ligi je videti, da je v svetovni ligi bistveno lažje obstati ali celo v njej napredovati, kot pa vanjo pravzaprav priti. Najlepša hvala, predsednik. Andrea, benvenuto. Zanima me, kako boste vstopili v to ligo, bo to neka priprava na evropsko prvenstvo ali z ciljem, da se uvrstimo v svetovno ligo. Tudi v ta namen bi tudi kader, če bo ves čas najboljša postava, ali bo dobil priložnost tudi na kateri drugi zaigrati. Dobar dan. Allora, noi giochiamo sempre per vincere. Pravi, da mi vedno treniramo in vedno igramo zato da zmagujemo. Perché noi dobbiamo, partita dopo partita, creare un gruppo con una mentalità, con un sistema, con un modo di vestire questa maglia, che è una maglia molto importante per questa squadra. Mi moramo tekmo za tekmo razmišljati o tem, da damo vse od sebe, da naredimo skupino, katera daje vedno vse od sebe in se bori za slovenski dres, za slovensko majico, zato ker je to zelo pomembna stvar. Sappiamo che è una strada lunga, è iniziata 2 mesi fa con la qualificazione per l'Europeo. Questa European League è un torneo sicuramente non facile, le squadre che andremo ad incontrare sono squadre di buon livello e sono contento per questo, perché dobbiamo giocare partite difficili per poter crescere. Pot, ki nas čaka, je dolga, začela se že pred 2 mesecoma in to tekmovanje, v katero vstopamo, je sigurno zelo kakovostno. Ima veliko kakovostnih ekip in to je dobra stvar, zato ko bomo imeli veliko težkih tekem, ki nam pomagajo in nam bojo pomagali, da še napredujemo in boljše igramo. Cercheremo con tutti i nostri mezzi di accedere alla Final Four in Polonia, perché per un gruppo come il nostro dobbiamo allenare, dobbiamo giocare per andare a giocare quelle partite che sono di alto livello, no? Quindi sicuramente la Final Four sarà un torneo di grande livello. Na vsak način bomo poskušali priti na Final Four, zato ko za tako skupino, ko smo mi, je pomembno, da dobro treniramo, da dobro igramo in da pridemo do tistih težkih tekem, pomembnih tekem, tako pa je Final Four in tam dobro igramo. Nelle prime 2 partite con il Portogallo hanno giocato sempre gli stessi giocatori, eccetto ho fatto pochissimi cambi. In questa European League giocheremo sempre con il nostro sestetto, però abbiamo la possibilità, dopo quasi 3 mesi che lavoriamo insieme, di poter nelle difficoltà inserire più giocatori. Z Portugalci smo igrali v prvi postavi in je bo malo menjav, zdaj v Evropski ligi pa imamo obdobje 3 mesecev, v katerem bo sigurno naporno, igrali bomo z najmočnejšo postavo, to pa nam, dolgo obdobje nam pa dovoljuje in da damo možnost, da z različnimi igralci, z različnimi menjavami dobro izpeljamo. E sono contento perché ogni ragazzo sta trovando il proprio posto all'interno di questa squadra e questo è importante perché ognuno deve sapere qual è il suo posto nella squadra per dare il suo massimo contributo sia in termini
no, dell'allenamento, ma soprattutto poi quando sarà chiamato a giocare. Zelo sem vesel, da vsak od igralcev nekako je našel svojo vlogo v ekipi in mislim, da je to zelo pomembno, zato ker tako na treningih kot na tekmah mora vsak vedeti, kako vlogo ima in pa tudi na tekmah je dosti lažje, ko nekdo vstopi, pa vsak ve, kako vlogo ima v ekipi. Povratna tekma proti Portugalski je nekaj slabosti pokazala. Je zdaj na treningih, ste temu posvetili, je kakšen napredek? Ma sicuramente la partita in Portogallo è stata una bellissima prova, dura, ma lo sapevamo di incontrare una squadra che avrebbe giocato bene per poterci battere, no? Però noi siamo stati più squadra del Portogallo, e questo è quello che è importante. In questo sport conta essere squadra. Sigurno je bila tekma na Portugalskem zelo težka, tako smo tudi pričakovali, ampak na koncu smo bili mi bolj ekipa kot Portugalci, smo zmagali in to je stvar, ki je v tem športu zelo ali pa najbolj pomembna. E noi rispetto al Portogallo, nei momenti decisivi di quella partita abbiamo giocato la miglior pallavolo e questo ha fatto la differenza. In mi v primerjavi s Portugalci smo v najpomembnejših momentih tekme odigrali odlično odbojko in to je bila razlika. In questo periodo di allenamento i focus che sono focus molto individuali, perché io credo che questa squadra, la nostra squadra, possa crescere molto, ma non in funzione di quello che abbiamo visto con il Portogallo, in funzione di quello che io vedo nella nostra squadra, nelle cose in cui noi possiamo migliorare individualmente per rendere la nostra squadra sempre più forte. V zadnjem obdobju posvečamo pozornost predvsem individualno igralcem, zato ker mislim, da naša ekipa lahko veliko napreduje in na tak način, da vsak igralec napreduje individualno, bo našo ekipo še do izboljša naredil. E adesso in queste 10 partite che affronteremo sarà interessante perché giocheremo contro squadre che hanno sistemi diversi, quindi ci permetteranno di valutare il percorso che dovremo affrontare dopo la World League, dopo la European League. Zdaj v naslednjih tekmah v Evropski ligi, 10 tekmah bomo igrali proti različnim ekipam, ki imajo različne sisteme igre, te da nam bo to na koncu pokazalo, na katerem delu poti smo, kaj še moramo izboljšati, da postanemo še boljši ob koncu Evropske lige. Kako bi pa ocenili tekmece naše v skupini B? Ma io credo che sono avversari di buonissimo livello, a partire proprio dalla Turchia, che sarà la prima squadra che affronteremo. La settimana scorsa mi ha chiamato Emanuele Zanini, l'allenatore della nazionale, dicendomi proprio che loro affronteranno questa manifestazione per vincere, perché la federazione sta mettendo molta pressione su questa manifestazione. Mislim, da so ekipe, ki bomo jih srečali v Evropski ligi, zelo kvalitetne. Že začenjamo lahko z Portugalci, Turki, ki so zelo kvalitetna ekipa in je govoril prejšnji teden tudi z njihovim trenerjem, ki je povedal, da imajo cilj, da zmagajo Evropsko ligo, zato ker imajo veliko tudi nekega pritiska iz federacije in grejo sigurno na zmago. Stessa cosa vale per la Bielorussia, per la Romania e per l'ultima partita che giocheremo in casa contro la Grecia. Tutte schiereranno le squadre più forti. Questo secondo me, io sono contento perché noi dobbiamo giocare partite difficili. Tudi vse ostale ekipe, Belorusija, Romunija in zadnja tekma
proti Portugalcem doma. Vse ekipe bojo prišle na najmočnejših postavah in jaz mislim, da je to dobra stvar, zato ker moramo igrati močne tekme. Grazie, Andreja. Prego. Tine, pa zdaj pa v drugačni vlogi. Povej, ste kaj gledali igralci, s kakšnimi ekipami bodo prišli tekmeci? Jaz vem, da je tvoj eden boljših prijateljev, ne? Saj v tujcev Đurić, da je odpovedal za Grke, tako nas je lani v bistvu uničil. Ste pogledali kaj, kakšne postave bojo imeli druge reprezentance? Pa zaenkrat še nismo kaj gledali, zato ker neki ekip še igrajo v svetovni ligi, tako Turki in še igralci nismo. Stav vem, da se pripravlja, ampak mislim, da je glavni fokus v tem obdobju bil predvsem na nas samih, na naši igri, da izboljšamo to. Ko bo pa prišel čas, se bomo pa začeli pripravljati na nasprotnike. Kakšno pa je stanje v ekipi? Nekaj pripomb oziroma je bilo na vašo utrujenost po koncu pred tekmami s Portugalsko? Ste zdaj kaj bolj sveži? Nekaj pripomb. Jaz mislim, da je realno po 10 mesecih igranja, da pride do neke utrujenosti, zato ker nismo imeli praktično nič pauze, ampak imeli smo neko obdobje, v katerem smo se spočili in zdaj ponovno se začeli fizično pripravljati, tako da bomo sigurno maksimalno pripravljeni, kar smo lahko v tem momentu in dali vse od sebe. Čemu ste pa največ posvečali na teh zadnjih treningih? Kot je že rekel Andreja, smo dosti stvari posvečali, predvsem individualno, še izboljšati tehniko, tako na bloku kot v ostalih elementih in predvsem na tak način, potem tudi z uigravanjem, predvsem pa individualno še izboljšati in potem to prenesti na igro 6-6. Hvala, Tine. Hvala. Klemen, kako bi ti ocenil, koga vidiš najnevarnejšega tekmeca v tej skupini? Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz mislim, da bo vsak tekmec nevaren, da se bomo mogli na vsakega tekmeca posebej pripraviti in se fokusirati na njegovo igro, tako da mislim, da kot smo že omenili, da je res letos kvalitetna ta Evropska liga in se bomo morali dobro pripraviti na vsakega posebej. Koga pa vsem izpostavljaš, ali je to odvisno predvsem s kakšnimi postavami bojo prišli? Pa jaz mislim, da takšen pressing, ko imajo sedaj Turki, mislim, da bi lahko bili oni tisti glavni nasprotnik, pa tudi Hrvati mislim, da so zelo dobri in mislim, da sta te dve ekipi najbolj nevarni. Kaj pa praviš na Belorusijo, recimo? Mi se bomo tudi srečali na Evropskem prvenstvu z Belorusi. Je to kakšen plus, kakšen minus? Pa mogoče je plus, da jih bomo bolj poznali, ko bomo igrali proti njim na Evropskem prvenstvu. Vsekakor pa nas bodo tudi oni boljše poznali, tako da mislim, da bo neka enakovrednost med ekipami. Drugače pa mislim, da ne bo nekih drastičnih razlik glede tega. Kaj pa ekipa čuti kakšen pritisk? Namreč moraš biti prvi. So tukaj, tudi če se Grki, Turki pa Poljaki, ki so že v svetovni ligi, uvrstijo pred nas, mi spadamo, ne? Mi moramo biti prvi. Je to kakšen pritisk na ekipo? Pa mislim, da si vsak dela svoj pritisk v ekipi. Mislim pa, da takšno ekipo, ko imamo mi, si ne bi smeli delati pritiska. Moramo biti res samozavestni, iti iz tekme v tekmo in mislim, da smo dovolj dobri, da lahko zmagamo to Evropsko ligo. Načeloma smo vse te tekmece v zadnjih letih premagovali. Je to kaj dviga samozavest? Pa ne vem, mislim vsekakor, da lažje igraš proti tekmecu, proti kateremu si že zmagal. Ampak kot sem že rekel, iz tekme v tekmo preštudirati vsakega nasprotnika posebej in res mislim, da
si ne smemo delati preglavic s tem, da so drugi nasprotniki boljši ali pa da bi imeli kakršenkoli strah pred tem, da moramo biti prvi. Tako da pozitivno in samozavestno vsako tekmo posebej. Najlepša hvala vsem. Zdaj so igralci in trener na voljo za posamezne intervjuje. Verjetno pa predsednik ne bo imel časa, ker ga že čakajo obveznosti na OKS-u. Najlepša hvala vsem še enkrat.